ازج پارلمانتری اک پارتی ارزروم برئیس عبدالرحیم فرات بکم نها ج انقره لگل میدم باش برئیس باش بله گروپا گریلاین کوه چکان دینن گروپ کاتی آماده کرن چکا دینه ایرو و دینن یان سبب برئیس هنک آژانس نوچه یان دبیجن ایرویه سلام و حرمت جبو تماشاوانی ودا طبعا اف پیواجویا امجی بز معلومات خواهش جو تلویزیون جو چاپمانی دگرن به راستی جی معلومات پر کمه اما ام صح کرنا ما صح کریه دوان دمکی کرتا اوی چکی فداین به سمبولیک و قوناغی که نو اوی دست ببکه انشالله داخازا ما اوی کو او بیواجوا به سلامتی بخوشی بگی داوی حق و حقوق و معفی ولات مادا هر کس به خدان حق حقوق خواهد بله چک و لور لهرما کردستان بیندانین وسا تی گوتن رولا حکومت هرما کردستان ودوی پیواجوی ده چه بگلو؟ روجا يعني رولا حكومات كردستان جالك جرينجا نزك تا سروكي سازيا استخبارات تركيا برئيس ابراهيم قالنجي هات حرم كردستان سروك مسعود برزاني را بسروك حرم كردستان به نيچيروان برزاني را اخافتن چكرن انشالله دوی پیواجوی دا رولا حرم کردستان گلک گرینگه چک دانین لو داری لسلیمانیه لحولیره چک وقتا دانی دا آلیکاری کی پر گلک مزن ہے شویجی در روژا بری دا ترکیه و کردستان عراق براتی و حقوقا هفدو هرگاف پارستنه به هفرات هفگریانه ام جبو بی رولاوانا گلک گرینجی گلک سپاسی دکن برئیس فرات دبکو پشتی دانینا چکان هنک فرماندارین پککی هر لورجی بمینن در باسی ترکیه نبن؟ بله یعنی پیواجو نو دست بکر یعنی گاوی اول هات آوتنه ایرو دو ترکیه دا براستی لسر زاگونا anayasayı xebatê de alî AK Partî da di seroktiya Cevdet Yılmaz da ji 11 kesan yek komisyonekî çêbû ew komisyona ji bo zagona bingeh xebatê xwe dest pê kir cardan îro di vî pêvajoyê da partî di parlamentoyê da hene ew ê hemû werin berhev di parlamentoyê da yek komisyonekî were avakirine ev komisyona jî da ara 35 و 40 kesan da evi were endamî were jmartinê ji cotmehê şûn da wexta parlamento dest bi xebata xwe kir ez bawerim ku di vî pêvajoyê da eger zagon ya jî destûra bingeh da gelek xebat evî çê bibin ev xebatana jî tabî ji bo aşitiye eva prosesek yani îro gava ewl hatiye avtinê niyet hatine beyankirinê di yekê cotmehê da ev pêvajoya dest pê kir feqet hela di pratikê da hela destpêkek tune yani berê serî da PKK wexta çekê xwe danî piştî van çekan jî ew ê bi demokrasî bi hiqûq bi zagonan ew ê muheqqeq kî xebat werin çêkirinê di vî berwarî da ew ê gelek gavê muhim jî werin avtinê yani hatta کوچک نه ندانین پارلمانتو تو قانون و یاسای نو در ناخینه نوسا yani باوریام جواره انکا شاندا دمی ابدوان رواندا ziyareta serok vezîrê me Recep Tayyip Erdoğan bike parti siyasi lêdan çêbike piştî ew here İmraniyê kabî li vira yani ro bi ro ew were avitine gavekî hat avitine gava ewl a muhim hatiye avitine di vira da îtimat gerek çêbibe yani 100 sale ev pirskirika Kurdan pirskirika demokrasiyê li Tirkiyeyê mücadelawî berdewam e di vî pêvajoyê da jî muheqqeq kî her du alî jî bi her emniyetekî çêbibe yani gavê wexta hat avitinê mesela Herema Kurdistanê di vî aliyê da gelek ew rolekî mezin bigire ev gavana wexta pêda hatin avitinê di nav toplumê da jî huzur çêbibe emniyet çêbibe bawerî çêbibe
گاوه ایرو بلکی جبو ما پر گرانن پر ممکن نینن اوی 2 سال دنه 3 سال دنه او گاواناجی به راحتی ور نافتنه بريس فرات رخنين اوبوزيسيوني لسر اك بارتي لسر وهنه دبيجن اك بارتي لسر في بيواجو زانياريا ناده كسي ند ده بارلمانتوي ند ده بارتي سياسي نجي ده خلكي ما هبو دم بارتي دچن جوينان بخلكي ردكن اك بارتي ويجيناكه راسته اك بارتي ده مساله ده يعني زانياريا نخوازه زيده بلاف بك سدم چيه پیواجوش با ما ضعف گرینگه پیواجو چقا انسان معلوماتی وان چقا هندک بن پیواجو daha به راحتی دیگیجه منزیلا خواه چما مثلا ایرو وقتا اب ریخستانانا اب خباتانا پر بلا ببه به توپلومه به جوان ایوی ایشه بخوازشی هی نخوازشی هی یعنی جبو به حضور به راحتی و پیواجو در هر پرزانی نایداینه اجیرو پارلمانتوی آخ پارتی ما فقط امشی معلوماتی خواه جه چاپمانیه جه روجنوانان جه روداوی جه چاپمانیه ترکیه هم دیگر یعنی امشی پر معلومات هم تونه یعنی ایرو دو کردستانی داشت هر کس آن وقت دل هف هاتنان دا حتی مرحله کی بدزی وقت با خباتان چه ببه جبو بیواجوی daha بخیره اجور باورم یعنی جو خاصی جی دمکی کرد دا اوی وقتا komisyon وقتا هات آوا کرنه خبات دست بکرن اوی توپلم دا جوان و سازی ترکیه اوی همو بشتاری بی بیواجوی ببن خباتی با دبی ریدای بردوام بکن انشاءالله سروک ای پارتی دخواز رفراندومیت که دبیجه اف پروژه خیانتیه دوی ملت ترکیه بگشتی دنگ لسر بده که پیرانه یا نپیرانه هون وی چواد بینن؟ یعنی طبی دوی لحب هاتنه دا جوانا ترکیه سدی نو دوی لحنبری آشتیه yani iyi partici ya cevre xistine fana iyi partici de Türkiye'de de bir merhale da şara siyasete geçirken ama bengeha Türkiye'de ev pırnay dikkate çıma İro de Türkiye'de Kurdu Türk fana neynu ku goşte ev biratiyavan ruh avul da hatta İro derbas biye ve hevra tevger yani her referandum ecid referandum edajı be hicmare ki mezin ev پیواجو آشتی وره قبول کرنه یعنی او فکرانا هنه فقط او فکرانا دناو جوان دا دناو توپلوما ترکیه دا پر دنگوان بلندینه یعنی سری دهیا تمثیل دکن یا ناکر بريس فرات مثلا پشتی دانینا چکان یعنی انها اف گریلا چکان دینن جبو وگره قانون لازمن بنجها كحقوقي لازم اجبون نكفنا حبسان نكفنا زندانان وبرلمانتو كنجي وان يصاو قانونا درخه يعني لغوري كوتي غوتن دفي بلاز درخينا لزكا تشاوا مثلا كي جامه هوي دست بي بك افيش آگاهی مگرتیه در پارلمانتو دناف دمکی کرتا کمیسیونه کی چیکه اف کمیسیونا پارتی در پارلمانتو دا تمثیل دکن اوی بشتار اوی کمیسیون ببن کمیسیون جی 35 veya 40 کسی اوی وره آوا کرنه ادورادا هر problem ای وره زمان لورا جبو پیواجو آشتی چه قانون لازمن ده anayasayı da bu herten icap ki nakedi ki jan kanunu da problem hene jebo gurti de nexweşen صحت تاوان خرابش بوان چه به اوی گشته ور زمان یعنی در ترکیه دا ev گاوا چک دانین هات آوردنه چکی خوا وقت تحصیل کرن جور شون دا ایجا لسر پارلمانتو چه وظیفه هبه اوی بکار ور آنین یعنی من بفهم کرن از فهم دکم ایرو در ترکیه دا اری بیانا چک دانینه he irada çek danine he ama çek hala nahatine danine ega vakta çek hat danine ev endamı PKK ev kustar beben ev verin Türkiye herin Avrupa veya Harama Kurdistan edibinin de Serbiyan ev vera ahaftene ez baverim ev irada ki per kuvvetli he cibo aşitiye cibo biratiye
تو astenk li pêşiyaviyan nikare biskine yani ji bo çi îcab dike ew ê bi axaftinê bi qisedanê were safîkirinê baweriya min ev e. Brez Fırat hejmareke zêde ya parlamenterên Kurd weke we di nava AK Partiyê de ne. Ji bo destûra nû ji bo anayasayê we pêşniyarên xwe kirin bi taybetî parlamenterên Kurd yên di nava AK Partiyê de û hûn destûreke çawa dixwazin ji bo mafê Kurda jî tê de parastî bin. İro di pêvajoyê da ez jî endamê Komisyona Anayasayê me Divrada xebat yani mennu dest pêkiriye îro di aliyê AK Partî da heyetekî min gavekî berê ji goj 11 merfan yek heyetekî çêbiye ji bo xebata anayasayê yani divrada mahfê însanî yani îro di Tirkiyeyê demokrasî standardê û çer bilind dibin hek hukuk û mafê însanan çer tê ziman li ser viyan xebata ew çê bibe. AK Parti ji roja ewil hatiye avakirinê heta îro li Tirkiyeyê li ser mafê Kurdan gelek xebatê wî mezin hebû yani berê di Tirkiyeyê te bi Kurdî nikarbû yek weşanekî godarî bikira bi Kurdî tu nikarî tu bi aqifiyayê zimanê mesela îro meyteb li ser zimanê Kurdî perwerdekirin qedehetî li ser rabiye di siyasetê da di nav pêvajoyê da bi Kurdî axiftin yani ev hek hukukana pêda di wexta AK Partî da hatine danînê AK Partî da ji nav AK Partî da parlamenterê Kurdî jî gelek zêde ne Parlamentê Kurd jî ê Tirkiyê ji bo mafê Kurdan hemû bi çavekî baş mêze dikin yani bi ratî jî viyan dide îcabkirinê yani ez divrada ji yek astengekî nabînim di Tirkiyeyê ev şerra eva cudatî wexta ji holê rabibe her tişt pir rehet safî dibe. Belê di destûra nû de wê pênaseyeke taybet ji bo Kurdan hebe gelo weke çawa di destûra Iraqê de heye ku Kurd û Ereb li vê derê du netewene vî welatî pêk tînin. Li Tirkiyê wê tiştekî wiha destûrê de cî bigire yan di mesela ziman de zimanê Kurdî wê bibe zimanê perwerdê bibe zimanê fermî? İro tabii yani avakirina Türkiye bu şekleki guherrandî hatiye avakirinê yani perwerdetiya ziman bi fermî Tirkiye îro di Tirkiyeyê Kurd hemû di nav Tirkiyeyê di her cî da belavbûne îro di şehrê en mezin ji bo Kurdan İstanbulê zimanê xwe çenda xwe Kurd gere beelibin yani dewlet en wezîfa wî ya mezin ew e insanan bi zimanê diyawî bide perwerdekirinê. Diyo away da îro di Tirkiyeyê qedehet tune yani mektebê teybetî, mektebê xusûsî divrada perwerde eğitima Kurdî serbest e. İro di Tirkiyeyê di üniversitede li ser Kurdî şel Artuklu Üniversitesi li Bingöl Üniversite Bingöl'ê da ev şwe perwerdatiya wî serbest e. İro Milli Eğitim jî her sal bi goranê ihtiyacî zimanê Kurdî bi zimanê zazakî maliman atamawan çê dike. Tabii ava ihtiyac e ega insan bi zimanê xwe wexta perwerdetiyên dê û bav daxwazê wan hebe dewlet jî van îmkanan ew çê bike îro di Tirkiyeyê Kurd hene, Ereb hene, Çerkez hene bi hemû milletan heye her millet bira zimanê xwe bizanibe her millet bi zimanê xwe perwerde bibe ama di Tirkiyeyê zimanê fermî Tirkiye yani di viyan da îro bi fermîtiya Tirkî pirê Kurd jî rehesiz nînin çünkü ew jî bi zimanê Tirkî elimîne yani eva pêvajoya îro di vî şertê de ahaye ama sibê çer dibe merûî jî nizane. Gelekî spas Birêz Abdurrahîm Fırat parlamenterê AK Partiyê Erzurumê Spas gelme zor spas.